none rero bene wacu ndazi yuko mwamwishe mwe n'abatware banyu mwamwishe kubera kuyoberwa. Imana yaranguye icyo yari yaravuze iciye ku bahanuzi bose yuko Kristo azobabara. Nimwigaye rero muhinduke ngo mukire ibicumuro byanyu, maze cyagiye cy'uguhembuka kiva mu maso y'umukama gishike. Imana ibarasane ko kandi se yabatabaza wa mucunguzi yabemerera Yesu Kristo, uwijuru ribwirizwa kugumya gushika cyagiye cyo guhindura byose bishasha cyavuzwe n'Imana kuvana kera iciye ku bahanuzi beranda bayo gishike. Hari igihe negwa n'agahinda, hari igihe negwa n'imibabaro, hari igihe negwa n'ibyago kubw'ibyaha byanyugarije, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima uzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima uzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka. Turagushimiye cyane Mukama kuko turi bazima ku bwawe. Turagushimiye kuko impamvu turiho niwe uyitse, ariko icyo dushima nuko turiho ku bwawe. None ko turiho ku bwawe, ubwoko bwawe tugeze imbere y'ameza yawe meranda kugira ngo dufungurire, tugaburire, uduhembure, utugwazagwaze, utubohore, uduteturure, uturinde, tukure kwa gacinyizo, tutandukanye n'ubukene, udutungishe, uduhe imirimo y'ugukora, utwitwararike, urandurane n'umuzi wose ice cyose cyo dutandukanya n'urukundo rwawe. Maraso ya Kristo natweze kugira ngo ibyaha byacu twakoze nibigirangana kandi tuzi ko ibyaha ari byo wanka, tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Yesu turakiriye ubuzima bushasha muri iyi saha. Yesu turakiriye umugisha ukomoka ku budahangarwa bwawe. Yesu turakiriye inema yawe ibe muri twe bigwiriye rwose. Igikundiro cyawe nikitubeko. Mutima wa mwanda nazabane natwe, atwishyure ku bibazo dufise, akenyura ibyo byose byazanye imikenyura idutandukanya n'itegeko rya rudasumbwa. Mutima wa mweranda naze aduha amakuru yo kwizerwa yo mu ijuru, kuko ubwami bwa data bwamamare muri twebwe, tubone gutsinda isi kandi dufashe bene wacu guhinduka, kuko impinduka zacu zibyara umusaruro mwinshi muri ubuzima tubayemo kuri iyi si. Urakoze mutanga bugingo,
urakoze mushobora byose, urakoze wowe neturuye kucyo uri gukora mu buzima bwacu. Umutima w'Imana akiravura n'abari jewe n'abari n'uwundi muntu n'umwe, ahubwo ubu bwami bw'Imana buninazwa kandi ibimigisha ku bwoko bw'Imana tuje kwakira. Amen, amen, haleluya. Tugire Kristo. Duhereye ku ijambo riri mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa 3:17 ngo nimuhinduke nkunda ukuntu Petero yashingiye n'Abanyisirayeli yigeze atinya n'Abaromani agati nimwe mwamwishe muraga, ariko byari byanditswe ko Kristo azobabara. Niko Imana yari yarabishatse kandi byari byaravuze ko ubwirizwa kubabara tugahabwa ububasha bwo kumenya kugirane kurindira umuzo we tuyobowe na mutima wiwe umweranda. Muvuga ko turi mu izamu rya gatatu riri hagati ya 3 z'igitondo dushingiye ku masaha y'igihugu cyacu cy'u Burundi, iri hagati ya 3 na 6. No kuvuga nizamu ridasanzwe, nizamu ryo kwisobanukirwa tukabaho mu kindi kirere. Rikurikira izamu ry'ubugirane ryo guhindurirwa izina, kandi ryo guhindurirwa izina naryo rikurikirwa n'iryo kuguruza ikirere kiza ku buzima bwacu. Kirere kiza ku buzima bwacu uyu munsi kambibibutse gatoyi no munsi w'73, umunsi wa 12, umunsi 21 y'amasengesho, no munsi wa 23 muri ku kwezi kwa gatandatu. Ndabibutse ko mu isezerano saa 6 z'ijoro twakiriye icyo duha guhura n'imigisha y'ubwoko bwose data yasezeraniye nayo, no kugira umwete wo kumva no kumva itego ry'umukamo, tugakugwa kwa kabuye k'ubuzima, tugahabwa umugisha utavogerwa mu guhindurirwa. Aho ni isezerano rishasha mu kuguruza ikirere kiza ku buzima bwacu. Twarungitse isengesho ryo kwatura umugisha kuri buri mukristo wese afise umurimo yakoze muri uyu muvukano wa restaurant Komera Kristo ni muzima muri iyi minsi 30 turangije. Kubera iki? Buri kwezi twasanze hari umugisha mushasha Imana itanga kandi ushingiye ku mirimo y'amaboko dukora. Narababwiye ko sibyo twose mobereye abamama tuvuye ngo byatwibitsemo, tugenda n'ikirere cy'umwuka w'Imana cya mutima mweranda, uko abiduhaye niko tubyakira. Ubundi mukama kiturungika mu masengesho, nabwiye ko ntari nzi nuko azotwinjiza mu gice cy'umwaka, sibyo dutegekanye. Ariko burya iyo uhora mu nama y'umukama azakabura ubwenge bwawe, na cyane cyane iyo muri umuvukano Imana iratora umuntu asa nkamwe, ameze nkamwe, arya nkamwe, yambara nkamwe, akora nkamwe, yabyawe nkamwe, kugira ngo izira mushiramwe ubutunzi Imana ikeneye ko mwakira, gutyo ubwoko bw'umukama bubone guhembuka. None rero Petero aravuze ngo bene wacu ndazi yuko mwamwishe ngo nibo bishe Kristo. Hari ijambo riri ku murongo wa 15 mu kigabane cya 4 cy'ibikorwa by'abatumwa, niryo tugira twinjiremo tuganire ku ndoto. Ngo nuko ngo niko guheza rero bagatuma ababasora ngo bave mu nama nkuru y'igihugu, basigare baravugana bati none abo bantu tubagire dute? Ikimenyetso berekanye ni icukuri, biramaze kugaragara mu babi Yerusalemu, natwe ntidushobora kubihakana. Yamara kugira ngo gishishikare gukwira mu gihugu, ingo tubabuze kuba bakigira umuntu n'umwe basubira kubwira ikintu cerekeye iryo zina. Niko guheza bakabahamagara bakabihanikiriza rwose, ngo ntihagire icyo bavuga canke ngo bigishe cerekeye izina rya Yesu Kristo. 19. Ariko Petero na Yohane bavuga bati ugasanga bikwiye mu maso y'Imana kugamburukira mwebwe aho twogamburukiye Imana, namwe ni mubyibatse. Ahacu ntidushobora kureka kuvuga icyo twabonye kandi twumvise. Babonye atako bari bubahane kubera ishengero ryariko rirahimbaza Imana ko byari byabaye, baca barabarekura babanje kubihaniza. Uwo muntu yari yashikiwe n'icyo kimenyetso yararengeje imyaka 40. Bakundwa b'umukama, hari igihe duhura n'amakuba kuri iyi si, tugahura n'inzigo z'abantu kuri iyi si, bigatuma umenga two kwihakana izina rya Yesu Kristo, tukihakana ububasha bw'Imana ku buzima bwacu. Bakundwa b'umukama, ubu turi abana b'Imana, uko tuzosa ni kurahishurwa. Turacyari nituragira no hagati na hagati mu 2025, kandi reka nivugane nawe ufise imyaka 90. Ni kuvuga uracasigaje kuzogera mu 2055.
Nuvuga rero uko tuzosa ni kurayishoka. Ibintu nimuze mubikekeranya twanabiganiriye ko mu mwanya wo guhindurirwa itsinda. Icyatumye Imana idushira ku myaka 120 basibura mukorere kuri ico cakane c'imyaka twabwirizwa kubamwo inyuma y'ubugome bwabaye mu bantu b'Imana. Nyuma y'imico mibi imigenzo mibi yabaye mu bantu bari kwisi Imana ikabahonya mugabe igasigaza Nowa abahungu be 3 umugore wiwe n'abakazana biwe 3 banza basi mufatire no kuri iyo myaka ya Nowa sibyo ico cya gatatu ico cya kane mukikure ko twabiganiye ko mu mwanya wo guhindurirwa itsinda niko mutaronka amahirwe yo kubikurekerana byose ariko nk'inyigisho nk'ibintu byo muri iki gihe cy'amasengesho mukwiye kubikurikirana kuko biba biyobowe na mutima mweranda. None rero icyo nshaka ko tuganira n'igiki ndabasabe mwamamaza ijambo ry'Imana muri mwebwe ribe mu muri amigdala yanyu bwonko bwanyu bwuzura kuri gushingiye kuri Bibiliya niho muzokera niho muzorokoka usumba iyindi migirwa yose ishingiye ku idini cyaye kuri kamere muntu canke kubwe tubona kuri iyi si. Ba Petero ngo barababuze uko babagira kandi kuri bo baboneka nk'abantu baciriritse mugangwe ikimenyetso batanze cyari cyamaze kugaragara ngo bateba barababura uko babagira kubera ishengero ryose ryari ko rihimbaza Imana. Mwari muzi ko hariho favor hariho amahirwe twaye shetani kuko utisobanukirwa. Iyo umaze kwisobanukirwa Imana iguhuza n'abari banyotewe ijambo ryayo, Imana iguhuza n'abari banyotewe urukiza rwayo gutyo icyubahiro cy'umukama kikagaragara mu buzima bwawe. None rero ndagusengeye ngo uyu munsi ukugwe k'umwuka w'ubwoba umwuka w'Imana umutima w'ubushobozi umutima w'ubutware umutima w'ubwenge akuyobore mu buzima bwa buri munsi gutyo uhereye uyu munsi umugabo yisobanukiwe umugore w'umutima w'urugo umusore w'intwari ku rugamba rw'ubuzima bwiwe umwigeme uwagahimbare gikundiro cy'umuryango wiwe igihugu ciwe ndetse na ecclesia muryango canke idini usengeramo iryo ari ryo ryose ariko naryo rigaruka kuba ecclesia kuko irasigura abemera Imana bumwe cyangwa umuryango w'abemera Imana mu nyumve neza ko nongeye ko katolika kandi niyo nogongera ko nakosa n'abankoze nawe ucuvuga uti Pentecote yacu cyangwa Anglikane yacu twese tugahurira kuri Kristo ukabigira uburenganzira gusa bikubaka umutima wawe bikagutandukanya n'igisuzuguro kigutuma urenga itegeko rya rudasombwa. None rero byumve sibyo uno mwanya mwiza uguhagarara hagarara wemye turirimbira Imana hagarara wemye turirimbire data hagarara wemye turirimbira Imana yacu. Petero na Yohani barashingiye nayo Kristo tanga utanga unezerewe kuko nawe wahawe mu munezero. Kisigi cyo gucura intimba mu mutima wawe oya iki ni igihe cyo kuvuga ngo nzogutambira Mana na Dawudi yaragutambiye Dawudi arakomeza aratamba Dawudi arakomeza aratamba Dawudi arakomeza aratenga n'abatawe ugira Dawudi hari uwatawe kungana Dawudi ngo nyina mubyaye aramusamiye biremera wakimubwira se na nyina baje umugambi bamutera ku birenge by'Imana hari mu itanura hari mu bitandara by'amabuye Yerusalemu hari Betelehemu hari ay umva ku birenge by'Imana hari mu ishamba hagwanira n'idora yakareka ku birenge by'Imana hari handi inde mukuru we ni mukuru we ni ndamubagera byo nibaboya wo ni mubyara Eliabu amubwira ngo kane kamezi twadutama wadusekeye nawagiye kwicira umugore w'umwamikazi yongere yice gugori yatarakore kuri Israel kababwira ibidusutsukira birahari nuko mu ijambo ry'Imana ritadusubiza agaciro. Ibyo rero mu byumve niko bimeze nimba witeze urundi rukiza handi hantu uri mu ruhombo rwose uri gukorera muri eshe kubikubwira nicaye ku gatebe gatoya kandi magaze ku maguru abiri ntiwaze ngo nani uri kwisuzuguza wonyine uri kwinanitsa mu mutima wawe uri kwinanitsa indoto rero umukristo n'ibibazo biravanze. Umukristo yavuze ngo nanje twahuye n'umuntu ambwira ibyanje byose aranambwira ko abaruzi bandoze nashobora kuronka umugabo kandi ise n'inyatsi ikintu mega nakiganiriye ko sindagihagarara ko gose ariko cyane ya makenga nuko icane ya makenga nuko yambwiye
ngo kugira ngo ibyo bihere bisaba ko nanga amariyombe 10 ngo asengere nibwo Imana yamutumye. Iyo ni Imana nk'uko nyene wayanditse. Nkunda n'ukuntu muzi kubyandika. Imana yamutumye ni Imana nakamana yandikwa n'urudome I minuscule, urudome rutoya. Ngo nasaba mungira inama y'icyo nokora kuko byananiye gutandukanya kwari umutumwa kwari uwatumwe n'Imana by'ukuri canke ari ubuvugishwa n'ibinyoma. Reka Imana ishobora gutuma amahera. Nawe wosonze abwira ati tubika umukanda wavuba ndakurinda ntupfa ntiwicwa n'inzara. Darungika ibikona bikugaburire. Kuko ngo ntidutungwa n'imikate gusa, dutungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. So ijambo riva mu kanwa k'Imana, Imana irabwira uriya yari yatigenda umugaburire. Utamusabye akaza akaguha kana kaguha ibyo ukeneye. Mwumvise nawe nyine cyane mwabonye babibonye kuri video babibonye. Mwabonye umugishika twese acenda. Singiye ko n'umukristo mwabo. Nimuzotinye gukorera Imana, nta nzara yo kwica, niwo kwiba niwobesha niwo kwesikoka no. Igihe cyose buryo uye ni wa wundi agomba kwangiriza ubutunzi bwawe. Uzobaye igitambo cy'ubukene. Ibitambo byose si byo gupfa. Uzobaye igitambo cy'ubukene. Amafaranga ntuhiraye ngo yatange. Umuhanuzi azogusaba amafaranga, azokwigisha wumve, kuko nabo kwigisha pasteur patira gutwaye umutima. Imana igomba kukorera umugisha ngaho. Nawe uja kubitanga handi Imana ikakwimira y'umugisha. Kubera umwuka w'idini. Hama ugahebuka avuga ati reka nze kuraba ngaha. Bakwatura kumugisha ukaco kuba kuko nyene. Kuko ico mupfana niki n'Imana. Nuko uyigirana, nuko yibera umwana ikakubera umubyeyi. Nuko yibera umuntu ikakubera umutwara. Nuko yibera umuntu ikakubera umwana. Nico mupfana. Nico mupfana naniki. Kandi ako niko karamata ubundi. Niko karamata. Iyo utahemutse Imana ntihemuka. Niwe mutsira kurondera. Mugabo ni kurondera iyo ushaka kwikuronderera, ikuronderera aho ushaka ko uyironderera. Niyo mpamvu hari ahantu isiga umugisha wawe. Kandi ahantu isiga umugisha wawe ntihateretse inzu, hateretse ijambo ryayo. Hari ahantu isiga ubuyobozi bwawe, hari ahantu isiga ububasha bwawe. Kandi aho hantu ntihasiga urubyaro, hasiga ijambo ryayo. Aje ukazozempera mwinshi. Umugisha ukawuronka ugeze handi Imana ishaka kuwukora. Rero ibyo by'amafaranga gusaba no. Ubwa mbere umuhanuzi daboro Imana ikweretse ibyagufisha ibyo ndabyemera. Mugabe Imana imushiramwe ububasha bwuko agenda kubwiye icuri bukore kugira ngo ibyo byago bikuveko. Kandi ibyo agenda kubwiye ntibishingiye ngo amafaranga no. Akubwira ati genda wiyunge n'Imana, ntukayijyanye kimwe muri cyo ibyo ndabyemera. Ntukayijyanye mu shikano ryabo cyo ndacemera. Genda uraba umurimo ukora ku buryo bwuko. Haba acte prophétique ku buzima bwawe ikavuguruza amajambo watuwe kashobora gutuma ukenyuka canke utagishika ku kintu kirunaka. Ubyo baragukoreye biba bishingiye ku mitongero. Muri ico gero ni wowe uhitamwo ko ari wowe nyene wibwiriza ukavuga utubero nanje gukora umurimo w'urukundo canke nje kwiyunga n'Imana shingiye mu ijambo ryayo rica mu kanwa kawe canke ahantu usengeshereza canke ahantu girana. Ni uburenganzira bwawe. Ariko ni nkuko ashobora kubikwigisha ukaja kubikorera handi, ni uburenganzira bwawe. Kuko ikintu umwuka w'Imana dahaye umuhanuzi nta mwana w'isi ashobora kukimuha ngo kigira akamaro, nicyemera. Sibyo gere muze murabyumva. Nubona umukozi w'Imana kiratsa kubwiye ati burya ndashonje ngaburira, burya ndakenye mitike, mugabo nazo kwitwaza igikorwa gira gukorera, ico gihe azoba yaherewe kumbura azoba yasibye no mu nama y'Imana kuko Yesu ngemera ko sinigera mbona yemwe gabaye bazopfa nzopfa bamambe. Kandi abwira umukristo ngo ngaburira ngo nashonje nkorera Imana aya azobagaze komfa. Abana nabo hazobageze kuko iyo nkuru ndayizi muri Isirayeli. Abana nabo hazobageze ko bangara nimba nzoba nananiwe n'abana abo ntunze canke abo ndabyaye. Hazobageze ko bangara umwose aje gupagasa kuko na Imana yatangira umugisha. Zoba ndiko ndabitwara ukutari. Tibyo kunda mwobura zanyama zanyu mukeneye nimukibagira ko zatanzwe inyuma y'umwuzurire mugabo canke inyuma y'icyaha. Mugabo ni mwobura umucene n'ibiharage n'amakara n'igikonda. Mwobura amazu amahitaje mwubaka mugani mwobura amafaranga yo kuri haruwaye. Korera Imana handi manyanga burimo. Imana ishobora kuguterana mugani guterana n'amakuba amweke yaguha muhamagara wo kuba mu musotsi ko nawe urahari. Nuko rero amafaranga gusabwa amafaranga n'umukozi w'Imana nimuzobikora. Umukozi w'Imana arahanwa nawe ugahana.
ukuba winjije umuvumo kuko icyagutongerera kinyatsa gutongerera kuzako nga nta mugwiza wogira ngo wahe umukozi w'Imana amafaranga yagusabye ko biravuga ngo ntihagire icyo muzosaba ntihagire n'icyo muzokwitwaza genda mwe mukora icyo mutegerezwa gukora agikora kigusengera ubwo nyene wowe nyene ariko namwe nimba mutega imitwe ngo babasengere mugatega amatwi ngo babasengere mugatega amatwi ngo babigishe sindi kwisabira jewe mfite ibimagije Imana yababashiriyeho ngo mubaheshe umugisha nabo baheshe umugisha muzosengerwa ntibibabeko muzorotorerwa ntibibabeko jewe ndi kwigisha kandi kwigisha sindi murumva ngo kuko ari uwo muhamagaro none nzokwamaho imyaka icana cyane je nzoza kubiraga umwana wawe ntibizokunda nimwige kandi nimukure mukurikigwe mukurikize kandi nabo bakurikize umukozi w'Imana aguciye kuvuga kugira ibyawe akagusengera sibyo cyangwa tuzogenda ugirike mubwira urakoze nuba hari amazi yo kunywa ufise yamuheretse nubona yambaye ibirato bihetamwe ntuzokogwe n'isoni zo kumugurira ibirato nubona yambaye impuzu itasa neza ntuzokogwe n'isoni zo kumugurira ikoti ntuzokogwe n'isoni zo kumugurira ikanzu ntuzokogwe n'isoni zo kuvuga ati jewe ngemuye uyu munsi wundi azogemura ejo ntuzokogwe n'isoni zo kumuha icyo ufite ashobora kuba ari mu rugendo akeneye inoti ya 2 ufise 10,000 wumva ko wari kumuha ngahe wari kumuha 1,000 cy'icicumi cyayo ufise ushobora kuvuga ngo nayatangiye 10,000 ntiwibagire nawe ko muhuriye mu nzira ariko aragusengera akakubwira n'ibyawe hari igihe umwuka w'Imana wamuje akakubwira ibyawe kugira ngo nawe uce umugaburira shonje kandi nafite uburenganzira bugwira ngo ngaburira cyoro nicyo mukenya ariko mwibuke ko amaparuwase yanyu kandi ibyo nibyo abakije n'abadakije mufise uko muba mubitunganya mubyorganije muga nabo ntibazogera mugakora atima kanya kuko nibanga Imana yasize iranabibabwira bariko barava mu buja bwa Misiri irababwira ngo ibitekerezo byanyu ngo inyishu zabyo imisozi yanyu inyishu yayo ngo nzoyishira muri ubwo bwonko bwabo nzoba nabatoreye ntabwo yavuze ngo ni bene Levi bari bafise iteka n'icyubahiro cyabo avuze ngo ni muri abo bameze nk'amwe kuko bene Levi bari bafise icyubahiro ntavogego ku buryo bashobora no guhaguruka wowe utabaye kimwe muri 10 bakabona baragikeneye bakaza bagafata parcelle yabo bavuga ati je nabyaye beje nabutaka mfise haji wawe wabyaye bakeye akaza gatora parcelle yabo nga nta muhanuzi yaba afite ubwo burenganzira ariko umuhanuzi afite uburenganzira bwo gukura ibifukunyi biri muri wewe muhanuzi afite uburenganzira bwo guhagarara ku mugabane n'unu agahagarara mu Burundi akagukura kwibihago biri mu gingungi y'igitanda cyawe kuko byashizweho n'ikinisi imyuka mibi kandi akorana n'isi y'umwuka umuhanuzi umuntu ahanura ikintu ukeneye ahantu akakikuzanira n'umuntu yakira ibitekerezo byawe akabishira Imana wundi uyu munsi Bibiliya iravuga mu rwandiko rw'Abaheburayo iryo jambo ntiryoshobora kuza mu gitabo ciki cy'ubwuzure bwa kera n'igikondo ariko mu rwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo iki ngo amareka bakorewe twebwe mwibuke Yakobo mu gihe ari yiseguye ibuye ngo amareka baraza ngo inzego z'abamareka ngo baduga bamanuka buri segonde kandi n'ubu baguma bakora muganagira amabwire yuko umareka uwo munsi adashaka gusova kubera iki Kristo ari mu muhanuzi yisobanukiwe kubwo gututurwa kugira kugiyo agahinduka muri umuna wa Yesu Kristo n'ingora mutima mweranda nabo umusuku kumusuka tamecho shebuja shaka nico shebuja kunda ahubwo akaba umugenzi wa Yesu Kristo maze agaheza gasaba dati cyo shaka cyose agisabije rya Yesu Kristo akagihabwa uwo rero biramusaba umwanya kuza mu nama y'umukama hari gihe wa mwanya kuza mu nama y'umukama niwo mwanya wowe kuja kwigisha ngoro nk'umushahara niwo mwanya wowe kuja kugura kioske ngoro nk'amafaranga gerani mutabyiga ni igihugu kituwa abanuzi igihugu kidafisha abanuzi igihugu kivogera abanuzi ni dini yarifisha umupfu umuhanuzi atandukanye na patiri atandukanye na pasitori izo ministere Paulo yarazipfutse kandi Kristo yaranabivuze hari ibyo utazoronka kwa patiri kabihabwa n'umuhanuzi umutamakazi yibereye hariya ku musozi kabihabwa n'umuhanuzi umuntu yiyambariye hariya yigana na gasako indushi hariya kandi ugasanga bivuye mu bwami bw'Imana tuyikangura wambwa ati ganu nsikorera iyi ndoto mbwira iki kintu mukama yambwira habwa ati byo bintu ntabwo ntene mbwe nigisha mu misa ntabiri wari umupasitori kandi yo nayo yashinzwe mu pasitori ngo hateye amashetani
Wamuraza kumbwira ati basi amera nk'uwaciye kwisenga ko barasengera ngo hari muri Rwanda dera amashetani mu bari mu Rwanda bo baraza kumubwira ngo basi ngo toto muri cenga ngo amashetani kupana cyane tuko turasenga ngo ruwanje mu gatondo uhetse ngo turiko turasenga ngo byase kugenda ngo ngore turatomboye bashakubwira ngo ya ngo jere ngo kakatabo dusoma mu bisabisho ngo na confess kandi murabe ngo na story nambaye none ngo byo no bigenza gute ngo ya je ngibyo na ngo byo namagara ibyo biri ariko buriya hari umuntu afise ubutunzi bw'uko irukana ayo madayimoni ayo majini ibyo bipfukuye hari umuntu afise ubutunzi bwo kwirukana umurozi yihisha mu mbe bakaza mu nzi wawe yihisha mu nyenza kazi wawe umurozi ishetani yihisha mu cyumba cyawe ikararira gusambana gera ni mutabimenya muri guhopa gose nuko twese tubyumva undi muzavuga ngo shalom ngo ndose ndakubona usanze ku kazi aho nkorera hama nariko telefone sheni wanje ndamusaba amahera yo kunywa inzoga ntiyaba ariwe tubandanya tuvugana duca tubandanya kuvugana na wewe naho nyene ngoma ndagusaba inzoga watebye urayinyemerera ariko nkomeje kuguherekeza dutandukanye ucumbwira ko nabyibushe kandi sanzwe n'umuntu muto ncambona muri urwo rupangu tugezemwo umunyeshuri twize kuri etablissement imwe bisa nuko mumenyeranye cyane aca akubwira ngo ureke kunywera nsiga n'abandi bahungu nashoboye kumenya bari kubakubwira uko nyene ciye nikangura nasaba musigure ukuvuga ubundi indoto umaze kurota ngo jewe kubona basi ni nkuko Pawulo ari ijambo yigeze kuvuga inababwiye indoto murose mu mwigisha w'ijambo ry'Imana ntimuzo kwigere mugeranya nawe guhura nawe ni nko guhura na Kristo cyangwa ubuyobozi cyangwa ubutware bwa mutima w'Imana sibyo nukuvuga rero indoto yawe yabayemo umusheri wawe ibamwo umukozi w'Imana umwigisha w'ijambo ry'Imana sibyo ibamwo kandi guhura kwiwe nawe sheri wawe mwavugana distance uko mwavugana par telefone ariko umukozi w'Imana mwavuganya amasomo yandi uramuherekeza ni wabandanije uvugana na sheri wawe ahubwo wacibandanye uvugana n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana atebara kwemerera iby'umubiri wawe urarikiye ategera kwemerera iby'umubiri wawe urarikiye arakubwira ngo yamara warabwirwa kuri ngo ntiwarubyibushye hanyuma kubigaragara ntiwarubyibushye hanyuma akubwiye ngo ntiwarubyibushye icyo wakoze ni iki ngo wageze mu rupangu uhasanga umuntu mwiganye ngo nawe acamenyerana na wa mukozi w'Imana amenyeranye na wa mukozi w'Imana byasa nuko bamenyeranye ngo acarabwira umukozi w'Imana ngo reka kumutwenga hanyuma haza n'abandi bahungu bavuga ngo reka kumutwenga ucurikangura ya nzoga nayo wawe ngunywe ni kubohoka sibyo kwirarira ryo mubiri kandi ni gutabagwa kuko sheri wawe umva ko ashobora kwica ikirere cyawe ukaba ufise aho ujurinyabya kugira ngo uhabwe ikizira ko waciye usanga mu ndoto zawe ari umukozi w'Imana kandi kuba yaciye akwemerera ugoberera akakwemerera ko izo nzoga aziguha niki ubundi muri mutima w'Imana niho duherekwa ni nkuko woza ufise umubabaro ufise agahinda dufate nk'ufise inyota yo kubaka urugo sibyo si nkurongwa no mugabo ndashobora kukuganira ngashingira kuri Bibiliya nkakumara ya nyota reka ndaguhakariro mu gitabo mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana ikigabane cya 4 ikijya kiyago cy'umunyasamariya kazira Yesu Kristo umvirize ni kubohoka kwawe kandi ukaba umuvuga butumwa abantu ntibabisobanukirwe bakavuga ngo nukugutwenga kujya kubyuhana kubona ko nugukura mu isi y'umwuka nukuzura mutima mweranda nukuronka imbaraga wumve ko wahuye na Kristo ni kwisobanukirwa kubw'ijambo rya Yesu Kristo kandi habwo uwo mugisha ndaguhakariro rero neza gashingiye kuri Bibiliya sibyo ubundi mu nkuru nziza Yesu Kristo mu yanditswe na Yohana ikigabane cya 4 haravuga amakuru ya Yesu Kristo nakubwiye umugisha w'ijambo ry'Imana ntufate ngo ni Anita no kuko nta kindi kiduhuje si nyama n'amaraso kuko Kristo ntiyari kuza ngo ave mu gisagara cya Sikaraje kuraba munyasamariya kazi n'icakunda mu weda carazira kandi yari kiri mu gihe Yesu Kristo cyo kubahiriza imico n'imigenzo y'abayuda murazi n'umunyakanani kazi ko yamubwiye ngo ntabwo umukate ukwiriye utubwa mukate w'abana kubera iki cyari gihe ciwe murazi yuko abaki ninde yabwiye ngo wambwebwe ama bajya
nibande yabwiye ngo igihe cyanyu nikiragera bagiye kwa Filipo ndabibagiye n'umuryango n'umugwe sizina ry'umuntu nukuvuga iki rero ndayibagiye nukuvuga iki rero it's okay nukuvuga ko ujya munyasamariya kazi Kristo mwisi y'umwuka yabonye uburushi bwiwe nakindi yamuruhurishije ngo yaragiye kwibomba kuvoma ni kantike ni indirimbo yo muri kantike ngo kera ngo nari nyote ngo nkama kumariba ngo ari kamariba ntamari nyota ngo sinamenye ko nkeneye iriba sibyo liko nzohurira ko nawe ngo nta wundi atari Yesu yo nkiza nta wundi mfiseyo nabara kuko ubuzima n'umunezero bibonekera muri we nukuvuga rero ikiganiro cy'umunyasamariya kazi kubyukuri yaraje kuvoma amazi mugabe inyota yarafise ajya amazi ntiyayimara kandi umuvumo yarafise izina abantu bamwita nagira mbabwiza ukuri yuko bemejwe na mutima w'Imana akoreye muri kuko beriki yaraganiye na Kristo yambwira ngo masamazi nywe musaba amazi guturu mu bidanga mu munyasamariya kazi ambwira ngo yawe ruzogusabye amazi avuga ngo iki kandi kubyukuri rya mugore murazi ko yagiye kuvoma muri ajya amasago ye cyane kuko yahunga abagore yatwaye umugabo sibyo ariko Kristo amaze kumumara inyota akavuga ati ndi Mesiya uwo warindireka kuguma witwaza ngo bayakoba ngo biki nibiki sindiko mvuga ijambo ry'Imana ryose ngo yataye hasi ya bido aradoga abana babwiye ati nabonye Mesiya kubera mutima w'Imana yerekeje iryo jambo nta wikanguye wowe nawe byo bapinga ni nkuko n'ububasha bw'Imana buje muri wewe abantu ntibazigera babona ko wabaye igihangange ko wabaye ubudasanzwe mugabe ijambo ry'Imana rikugwira muri wewe rizokumara inyota niyo mpamvu nakwemereye inzoga Kristo amazi yamuhaye mwisi y'umwuka niyo mpamvu nakwemereye cy'umubiri wawe ushaka ntiyigeze amuhakana yambwiye ati we gusa woma ndewe no guha amazi amutazongera kunyoterwa mugaya ayo uzoyanyongera unyoterwa avuga ati masa yo mazi avuga ati genda uzane umugabo wawe avuga ati nta mugabo mfise ati ibyo uvuze koko ni byo nabo bantu mwagiye mwigana wagiye ubona nawo musheri wawe yahereyeyo mugabo urya bija kurangira ubaye igihangange ubohokeye akuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana none rero indoto yawe twese tuyakire nanje ubwanje wabonye mu ndoto zawe ndazakiriye kandi wabwo umugisha kubwo umuvukano wa Kristo komera Kristo ni muzima ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rikwiriye rwose gutyo tubibihangange tuba ambassadeur w'Imana kuri iyi si kwa gasore ngo vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté Saromati nukuye gusiga isuko wayisanze Badenipo muvunyi w'abaskuta akavuga ngo iki imbere yo kuva kuri iyi si urabe ntuyisiga uko wayisanze ahubwo uyisiga ari nziza gusumba uko wayisanze n'urugo rwawe nuko n'ubwigeme bwawe nuko n'ubuyabaga bwawe nuko ntuzobusiga atacu bukoresheje kuko igihe cyawe ni ikinyene akaba nuzifatikiza mu busaza cyangwa muri pension yawe uri kukagirane uri kugacubu uri kugakomeza uri kugatera amabara nk'uko Yakobo yabikoze ngo maze ngo izirinze zasimba kagakoni yateye amabara ngo zigaheza zikima ubyo nijwi ry'ubuhanuzi sibyo ndiko ndigisha ariko wumve ko indoto yawe ari nzima kandi uyihabwe mu izina rya Yesu Kristo kuko ana amavuta y'umutima w'Imana kuri twebwe ubwoko bw'Imana undi mu Kristo aravuga ngo shalom mukozi wasizwe amavuta amen usa ndakunda mwana w'Imana mwana wa bidasonga kuzuka kuko ndabibiri bagarire umukazi arashobora kwirukanwa mu rugo mugo umwana nirukanwa mu rugo niyo yirukanywe cyangwa niyo yijyanye wenyine aragaruka umwana rero ko umukozi w'Imana Kristo yavuze ngo nimusabe nke n'umurima rungika abakozi benshi mu murima wiwe nuko yarazi ko tutarisobanukirwa burya bivuze tutarambwikwa mutima w'Imana urero mukwiye kumenyera kuvuga mwana w'Imana mwigishwa wa Yesu Kristo kuko ngo umwigishwa ahabwa umugisha kumwe n'ubumwigisha Kristo nango muzokora nk'ibyo nakora ndetse mukore n'ibisumbirije ngo nico kimuga cyari kiyamaze imyaka 40 n'iryo jambo twahereye ko mu bikorwa by'abatumwa gatatu ngo ahubwo ni kane buriyaga ngo gigize niho kabi abidondora neza ngo bigize cyari kiyamaze imyaka 40 kandi Kristo yamaze 33 ku isi yakoze ibitangana imyaka 3 gusa bisigura yuko
hari ibintu Kristo atakoze kuko azi ko yadometse wenyine narabyivugiye ngo nimba nari nazanywe no kudomeka bisigaje kikuringisha nuko rero ngo sharabe mukozi w'Imana wasizwe amavuta mutoze mwigora Imana mwandikije urudomero biranditse mbuso ubunarabimenyereye kuko nuko utamenya kwanye kandi kuzoba duco gutaza ngo narose umu ex wanje tuye acenya ka phone yanje ama andungikira foto z'ibintu by'umugambwe aciyandika ko ati uzotore inkona mwana umva ko ambwiye ngo mwana ayimaye arasubira arayinyaka aragenda kure yaje agarutse sanga yarungitse mu ariko yanse kuvuga neza kugira ndabe icyo yanditseko ariko jewe nta jambo na rimwe bigeze kuvugana nawe yasabye mu ndotore mutsoka kose mwaraheza geta uwa ex wawe nukuvuga ubundi ex wamwahoze urukundo wamwahoze muryango wamwahoze gusangira nuwahoze ari umugabo wawe nuwahoze ari umugore wawe n'ibintu by'ijana mugabo umve ko yagusigaranye cyane nukuvuga aracari kuri bora y'ubuzima ukari kucari kuri bora y'amahitamo cy'umugambwe rero n'ikintu kidasanzwe uko umugambwe ni mwaza ngo ni n'ikintu kibi mwisi y'umukano ni dini kujya bakonkira sanzo gubirato byo kujya bakagirane siko namo mugano ngo ngi wacu undi ntuzokwigera ubwira umuntu ngo ngi wacu ahubwo ni wabibyama avuga ati umukristo asengerayo ntuzokwigera uvuga ngo ngene ko pasteur ngo ngira ko kase ngo abantu gufatize ngikini ahubwo uzova mibyapa kubutunzi Imana ishyira muri wowe bituma abantu bagira bahurumbira Imana undi ni murondera abantu bakunda udusura twanje n'inyambaro zayo n'imvugo twomenya kuzinyanya ariho nababwize cyane nimureke mutima w'Imana ngobora ubutungane yoshise sigo nukuvuga umu ex wawe aracari kuri bora y'ubuzima bwa aracakuyobora urashaka kugutambika itambo ashaka gutwara ubutunzi ashaka gutwara ubya ashaka gutwara igikundi ashobora kugutwara ikirerezo ukarinza umu ex ikiminsi birasigura biravuga ngo mwaravanye sibyo nimukiri ko rero mutakiri kumwe mugakiri kuri bora yawe ku buryo bw'uko ashobora kuza agatora telefone yawe akayigutwara telefone ni connection yawe n'Imana ni nk'uko yakora ikintu kitubabara akagukora akagutamba nk'igitambo cyangwa akagutungura ikintu bigatuma urara udasinziye bukeye ukabyuka ku mupfumu aba yamaze kugutwara telefone abacikirere cyawe n'Imana sibyo ni nk'uko ushaka kwibuka ingene mwaryamanye ibyo mwasangiye imbura kimazi yose igaciza ikakwipanga na cyane ko nk'ubu nimbura umukobwa ndetse n'abahungu iyo kenshi mutakaje urukundo cyacyarite ngundo mwinjiramo za fake zitagira ishingiro zitagira fondement niko mbyita nukuri no mugihe je nari muto ari ibintu ninjiraho jewe nimbaragiye muri copinage mu buto bwaje hari ico duhuriye ko n'uwo muhungu yanyiza gutamba kanyiza kuboroka indirimbo yarafite radio yarafite ama characteristique yotuma mugira mugenzi ibutunzi buri muri wenda butora bindi byose je nta rukundo biga mu bwangu umwaka wiki jewe n'ukuri simba yenda ngira nico gituma nyene hari ibintu bimwe bitagendetse neza nta rukundo rw'imyaka ibintu nemwe mu byitwara mu rukundo muratse imbaraga rufishe nimba mutarabasamba yica nk'abaryanyi nukuvuga rero uko kuntu yagutwaye iyo telefone nuko nikinashobora gukora kukakiri kuri bora y'ubuzima bwawe ngo kandi mu nyuma yaguhaye ngo akurungikira ifoto z'ibintu by'umugambwe aca kwandikira kicutora uko nukugugirane ni kukugenza nk'uko ashaka nukuyobora amahitamo yawe kandi ubutunzi Imana ya mwana w'umuntu n'amahitamo mu mahitamo yawe Imana nivogera nuvuga uti nciye iburyo igufatira iburyo nuvuga uti nciye ibubafu igufatira aho nyene na shetani niyageraho hantu ibyo ubyumve mubizirikane mwongere mubishire ku mutima wanyu sibyo nuvuga umwibohotse ko burundu ngwayimo yaswera y'umwaka aragenda kure yawe wagarutse asanga yarungitse nk'ifoto yiwe ariko yo yanse kuguruka neza kugira ngo ndawe ibyo yanditseko mbona agashika mutima ariko jewe nta jambo na rimwe twigeze tuvugana n'amahigo gifise kuko utamusubije utafashe umwanzuro kuko hari abantu no mu ndoto musinya n'inyandiko bijya bintu nibibi n'imipfumo bishobora no kubica mugasinya ibibinjiza mu isandugo ataragera none rero ibohotse kuri uwo muntu urumva ko akiri kuri bora y'ubuzima bwawe ni wigenga ni wakugenga kandi mwisi y'umwuka ubundi tugengwa n'Imana nayo b'umugabo watoba ari ex wawe cyangwa umugore wawe mutsoheze ibyo mu mubiri wanyu ucugenda mu nyonga aho mukamuvuga uti nduwawe
wundi nizeye, nta wundi no kwirukira atari wewe. Umva, mbega Mukama, mbe no guheba nkaja hehe, kwari we ufise amajambo y'ubuzima. Ufise umuceri n'ibiharage, mugore n'umwana, impuzu n'ibyo kurya, amaduka, amajambo. Ndasozere gatoya, ni mufise avuga ngo shalom, narosengira mariage n'umuntu usanzwe izi, yaboneka nk'uko umenga twari dusanzwe tumenyeranye, ariko nikanguye uwo muntu namwibagira uwo ari. Kurota rero mugira mariage ukibagira umuntu, ikimenyetso cyo guhererwa kandi indoto narayirote yagaragara cyane. Kwaje ndabarotera indoto ya mariage insiguro zayo. Rero kubona mwagize mariage ukamwibagira ntunamumenye, ni ikimenyetso cy'ukuri mu buzima bw'akavuyo. Cyaje cyose shoshora kuguhitana. Nagira mbabwire mwa bakobwa mwa bahungu mwa bagore mwa bagabo indoto ishobora kurota n'umugore cyangwa umugabo yubatse kandi atari gihe madasambana. Ntimuzosuye kubaho mudafise ubuzima buri organize. Nimba ukora akazi menya kugakora, nimba utagakora menya utirasiva inziva, bitaraboneka upfukame uririra Imana, ureke kubaho mu buzima umenga nubwo ishaje, ube mu buzima niyo igumigwa mu nzoka y'igisamira gwawe kandi ngo ufise ubwiso binini, ba mu buzima bufise intego. Okubyibye rero icyo cy'ukumwibagira wari we nakekubwiye ubayeho mu buzima bw'akavuyo. Ni handi uvuga uti wonse aba nimero telefone bavuga cyane bakaba undi mugisavuga ngo nashaka mufashe mu nsengero, jewe umuhungu twari dukundamo nase ko turyamana tutarakora gukarabira tunagira ko agomba yijyanye. Ibyo rero yahise aguraho phone asenga kugira Imana ifashe basi ntiyabure, ariko sinzi ko bimeze. Rero ndabasaba mufashe mu nsengero niba kiri muzima naje ko bitaka ya muhungu n'uw'Imana. Nimba wamusabye shetani ati yahura na profise wokora uwo mutaragira n'isezerano, ahubwo uwo avuga ngo ari yahura mutaryamanye, ni kuvuga n'uwundi munsi nawo azokwikeka ko waryamanye n'umuntu ukafise shetani atera kwica. Umuntu atatinya ubuzima bwiwe nazotinya ubwiwawe, wowe ahubwo no kwiruka n'ibirenge bisha kuko abameze nk'umusazi wabara umugwayi wo mu mutwe, wari umugwayi wo mu mutwe. Nekwereka imwiyambira ku bintu bidahambira. Inde yabwiye ko umwana w'umuntu naho umwana yashatse kwiyara we nacukura. Usenga Imana uti Mukama ngirira ikigongire neza umuvugo n'utore. Iyo rero uri umukobwa akaba ari umuhungu babwije ukuri, umuhungu ataragukwa ngo musetsane kuri atari Imana ibishiremwe n'inyoze, aba ari umunyamahanga nk'abandi bose. Babikunda ko kurongwa cyane na kurongwa. Ibyo ntabyo kuvuga ngo mwasangira amazi n'ibintu byo kugira urukundo rwanyu rw'agaciro n'isezerano n'indeka mwandikanye cyane ry'amajambo bavuga ko ibindi mukiri muri mwebwe muri ya mitoma yanyu reka kubabaza amarangamutima yanyu. None abirirwa barapfa bangana gute woni n'imbudeke nta nice mbatse. Urashaka kwiyahura ngo nasambaye n'umukobwa afite igitsina cyatwaye agahanga kiyo, afite igitsina cyatwaye umutima wiwe, afite igitsina cyatwaye ibirenge bwiwe, afite igitsina cishe kazoza kiyo. Ati amureka kuri bwose kandi isengejo kuba Imana gusabye niyiyahure napfa zibika inogo ciwe kukubera iki dabora nawe agomba kuguhitana mugomba kujya. Reka hari ibintu tutazaza turabatika ikindi kigatata kabona zobenda ko muri komuta nimukira ubwenge. Nikindi kintu uzomwima muri mu rugo cyangwa mutazohuriza akazi uraca nka kwicupe. Unimo gisavuga ngo amahoro y'Imana bane nawe. Nagize indoto ndyamye mbona ubunyegeri bukikuje ukuboko bwaguma bushaka kurira ku kuboko njya ndikangura. Ubunyegeri ni ikintu gitoya kibambe kibi, ubunyegeri bundi buja ahantu hasoza. Kandi ubunyegeri ni kinyabuzima kandi kitabwirizwa kiri iyo twavuye kuko kiba mwivu kandi twavuye mwivu. Igitabo cy'itanguriro rimwe kandi ngo tuzosubirayo. Nukuvuga uba bukoretse ko buri connected, nukuvuga uburi connected n'isi. Uburyohe y'isi birenze kandi y'uryohe y'isi uburyohe shetani. Uri gitambo ciwe
wowe bugaragara kubera imwe muzabazi b'Imana itariruka. Mugabo aho umwuka w'Imana gukoreyeko, aho mareka gukoreyeko, aho iragirya data ryogaragaye kuri wewe, bundi ni ushobora kuza ubunyage ni ushobora kwiyadukiza ku kintu kiri kizima. Uzobwihweze n'inyamaswa ari inyamaswa isazi inyenzi ikintu gipfuye haca haza ubunyage. Ni kuvuga ugenda nk'umuhisi. Genda nk'umuhisi ni wisuzuma. Kandi uwo muhisi niko ubundi urupfu rega twebwiye dupfuye tuvuye muri umubiri tuba dupfuye. Tuba dutashe. Ni gutaha. Sibyo? Ni kwambura umubiri ugataha. Mugabo ubundi urupfu niki ni kugenda n'icyaha mu mutima wawe. Ni kugenda n'ubumara. Reka rero gukomora ubuzima bwawe ni wihanure wisubireko. Kuko birinze bigaragara nk'uko bizona kubako. Inyamaswa zirire zitandagurira ubudangarwa bw'umukama bupfane nawe. Kuko ubunyagari winze bugutonda ko nk'uko ubudangarwa bw'Imana babwakuvuye. Ko si byiza. Ubunyagari buza ukintu gipfuye. Buriya nawe ubaza ngo uri muzima. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyahishe umutumwa Yohani ngo ubaza ngo urabona ahubwo ngo inugura umuti wo gusiga ku maso kanura. Abari abatirikiya niho hantu hambere bavura amaso. Ngo ubaza ngo urambaye niho hantu hambere mukura baze nziza amale urumva costume nziza prêt-à-porter niho hantu hambere muzikora. Ngo ubaza ngo urambaye ngo inugure agahotse ko kwambara. Imico myiza ibitekerezo bizima kuko ijisho burya niryo liha iki ubutunzi ubwonko. None si biology ngo kandi kubona bwashaka kuza ku kuboko ni kuvuga ugomba kugutandukanya n'ubushobozi bwawe. Ibitugu n'ubushobozi ku bintu by'imibereho muri rusange. Mu gukuboko nuko gukora. Aho ni hano uzubona mu mwanya ugwaye nka kase cyawe paralize ukirukanwa mu katsi. Uvuga atandukanye n'ikintu cyose kigushoboye kugufasha kubaho mu mibereho. Nupfuye ntugizene mugabo ubaye uwo gufashwa ntacyo gishoboye gukora. Kansere, ubumuga, impanuka, donc ugatakaza imbaraga zo gukora. Kirasi ikintu cyo gukinako kuko ni ikintu gishobora kukuba ko anytime. Umwanya kubona bugomba kuza kukuboko nukugukora. Ukuboko niko kwakira niko gutanga kuva ni gutakaza ubushobozi. Gukomera Kristo ni muzima. Ndumwigeme nashaka mu ndotorero. Narose ndiko ndabyara mbona abantu baza kundaba nateruye umwana nje ndikangura. Kura turi kurabyara niki. Ubundi kubyara ni gutanga ubuzima. Kandi iyo utanze ubuzima Kristo yaravuze ngo umuriganyira nk'umugore ari konda. Ngo ariko yamaze kubyara ngo aranezeka kuko abarose umuntu aje mu bandi. Sibyo? Ngo abantu baje kukuraba uteruye umwana ucurikangura. Kandi uri umwana w'umukobwa. Ni nkuko boza basanga uri umunyamugisha umunyamahirwe. Kura tubyara ari umuntu ashaka kubyifata kuvuga ngo indoto n'ibikuru tubyara uri umwana w'umukobwa utawufise umugabo. No. Ubundi ngo tugira umugisha wo kubyara. Ubundi mwisi y'umwuka. Gihe cyose wamibyamwa byiza. Ubuyobowe na mutima w'Imana biba bigaragara ko uri umunyamugisha kandi muri ico gihe Imana igushingira inama. Sibyo? Nuko niko Isaya bihano yabivuga. Kurata rero kurabyara. Mugihe cyo usanga wabye nk'akana gatoyi kabi kagizene bya gusigara ko ufite imigoti mibi ikubosha. Mbwa kubona basanga ufise umwana niwo mudete niwo na qualification watanze. Bisigura yuko abantu bagiye gutangazwa n'imigisha bazogusangana. Kura turi kurabyara ubundi birababaza nigise ni kwinihira ni kubabara. Mugabo ngo mu mibabaro yacu n'Imana idusanga ikadukorera igitangaza tutari twiteze kwisi iyo dukorera. None rero ukomere ku muheto nimbura umwana w'umukobwa ukomeze guhinduka. Ejo uguhinduka kwa uzo kubyaza umusaraba zo gutuka ngo urirwa gusenga ngo urirwa mu bisabisho bandi bakobwa bageza abagabo ngo baja ku nama ngo bagenda gusanga bambara ubusa mugabo bazosanga ucagatiye umwana urubyaro kandi ruri ruzima kwizira rya Yesu Kristo aho muherereye abarozi abambuzi abangushi abakinzi bamenagurwe n'amaraso mera ya Yesu Kristo kandi imbaraga zabo bazikugwe ko amen. Gukomera Kristo ni muzima. Shaka mu ndotore narose mbona inzoka nini mu nzu hama ncambwira abo tubana nje ndayikubita mu nyuma tuyisohorera hanze nje ndikangura. Urumva kuyibona ukongera ukayibwira mu bantu kuyibona ukongera ukayibwira mu bantu cyo ni igitero. Kuyikubita mukayisohora hanze n'ubutsinzi cyo ni igitero.
we ni nk'umurozi wabona ngo ngaho oya mugabo ugasanga kubera ubunywanyi bw'ijambo ry'Imana isengesho ryawe wagize kwitwikiriza amaraso menda ya Yesu Kristo niyinjiye marangamutima naho yoza ntakora icyo yaraje gukora. Aho ni hahandi haza umuntu agukora icyo yaraje gukora agace yatura ibyaha byiwe. Ubwo n'ubutabazi rero kandi mu buhabwe ko natwe turi kubuhabwa aho duherereye. Imana yonyine amahoro ibishimire ibanezereze kandi banezererwe mu izina rya Yesu Kristo. Undi mu Kristo nsozere karavuga ngo Kristo ni muzima. Mama sobanurira iyi ndoto. Nikanguye mbona ndi kuri centre aho mvuka. Nagize ndagura. Nagize ibintu nahana ndagura. Naguze ibintu nahana. Acaza umukobwa w'umubanyi amikoko ngo ndayimutahanire ngiye kuyifata byaca bifundurura umugozi uyiboshe byarangiye nayitahanye. Uwo n'umutego. Mbiriza isamandari yari umushenzi ubwenge bwiwe bwamara gahindaye umusurizina agira umwami atewe mwami ganza jesi nguhenda uheze rero ujanirire izi mboga zanje sange zitarapfuba ahindukiye ayita ku munwa atewe mwami wangiriye ibiki za mboga zanje zuzuye inkono none heraba utwo wansigarije gereza samandari vuga buhoro wa mwamikazi wanje naza bimenye gereza samandari vuga buhoro nzoheza nguhe inka zuzuye urugo. Iyo ni nyatsiko ubuzima bwawe. Umuntu ajya kugutega umutego w'ikintu udashoboye kugira ngo ibyawe bigutekurukane kandi ibyawe bihasike. Samandari ubundi yarabizi ko imboga uzicaniriye zirahoka zikaba dukeye. Abwira umwami ngo azimurabire zarahotse kubyukuri mugabo bacazana n'umuvuduko munini. Umwami aravuga ati umwamikazi nabyumve noba menje nzoguhe inka zuzuye urugo. Azimuha nuwo ni umutego ku buzima bwawe. Urabe rero abantu mugendana cyane ko bari kugatumba vuba hari umwuka w'uruzereretse umwuka warusubiza inyuma uri kuragukwega kuburyo uzoguhuza n'umuntu agutega umutego akaba aragusambanije agutega umutego akaba arakunyometsa agutega umutego akaba kuri ide natazokuri agutega umutego akaba gutaye mwifire utazokwikuramo. None rero bakundwa bo mukama Imana yonyine amahoro twishimire twese itunezereze iturinde kubabara itwagurira imbibe. Ndasozereye muragahorana inema y'Imana urukundo rwayo ubutware ubuyobozi ubushobozi n'ubudahangarwa dukura mu butatu bw'andi Imana imwe rudende. Amen amen. Aleluya. Turasubira mu wundi mwanya wo kurotora indoto no kwishura ku bibazo mwabajya indoto zanyu muzakire nk'umugisha Imana ibahaye uyu munsi. Amina.